bio ewu ya ye nese wano pa nese wokodi nadia wasi da bi esa na se de sebio ni nua ne ho nyina no na ko nya nadia na ko bedi na so nya nadia na ko bedi enti no wakofa fam na na mpanifo frɛ no ene wo ka kire nse da bi se de na wo nua itie yi abusua mu se de ni tie die bra jai ha ho enko bi okura na wose mpanifo tu ne fosa no wafa futuo no esanse yese ukoto so obi tu ne bafo a na wo so wafa bi dia se okotokuom enti ne fa wafa ye nyina ne sei wonya anko bi se nko okogina mu watamale central by election no 30 September na kwa no so ya to ne so abaseja adehia no do no ne wo motoma na kwa bayem ra se badwani no wanya amfa anko bi na mpanifo yi ekasa kire ni nyina achi na agya wano so so mu akomapam no wose wada national executives ni nyina ase afa regional executives wada na busuafo ase party supporters wada wo mu nyina ase ewani mu chidi a wani mu nya ye etumi ka kire ne se oh ade ne de enye se ebia wo bewe enti ne yasesan enkunim ne de anka abedi esanse ye do ye vice chairman yi ye hwese de Tamale Central wo bro ade hia na ye betimi akase nka wo bedi nanso se de Dr. Ibrahim Mutada Muhammad wo ne ko ye ntin twen ho na odo a na da ye ne won ntem no entumi nyina mu yi ye gusu gina mu ewo amanyosem mu na ukopie mu ewo afafoforo no nso aye MPP wanu mu nso afamu a ene wo mu gusu bo ntoa pa sane ye be ya womo mpanifo a presa wombenya atumi no makuta franka de ma amonyoko no womo guso ene delegate no bon komo sanso womo de no afie di anim ya boso me edi kan na da atwato no ene womo de be hyeso na nipa ba ko no so gina mu den ya wo bo nto asa manfo no mo enhu no se wobetimi ya hotiri tumi de free NDC amonyoko no nsam na watimi age de tumi ne de abra wono MPP fo no eye orimnyamfo Dr. Brian ya champon abetifi mra hye badwani na woguso ne manfo no bon komo a ana waka kire wan say ya na manfo ka so MPP fo de nka mo de nodness de da bi wo mo mpe nanso ba ye ye de Dr. Mahmoud Baumia a ono ye nodna na ye de no aba enso ba ye che say ehun sem bebre no so da bi ya mo bi anka sa na emom ye hu no say MPP mu no nipa wo betimi age tumi ama won enu ne hia won enu nti se nipa no wo free srem so ye pepeni so ye kristoni empo so ye buddhist na so betimi aboa age tumi de ama NPP fo a enu ne ade ba ko eso moye na bio wonu sei nipa wande ne ko abato 2024 aba no se oyo obi a emfa ho se wo free srem so ye pepeni so ye de ani enu de emfa ne ho niemom ne ohwa ne tetumi no se yade se nko betimi age tumi de ama NPP fo a kono Dr. Brian Champon ankabato no ko nyina biu and I still believe in that. To be able to listen to convention, we say we don't need a president from the north or we don't need a president from the border, from a Muslim or a non-Muslim. Nobody can convince me. I still believe that because our party must evolve as a national party. Nobody can convince me. But we need the first thing in my part together is power. Two, in selecting our presidential candidate, we need to select one, even if we are going to select it from the north, one that can win us power. And I have said it, that if we select a Muslim candidate now, or a Gabon Gagati, or a Biloba, any other tribe, or we will be one problem. No, you need not have a Japa and come in our contest. Our man is a fine candidate. You know the new candidate. He's only a victim of circumstance. He's only a victim of circumstance. Baumia a fine gentleman. Name he is only a victim of circumstance. Bibi wune kosi ye man ase wabaya isa nya sadia ankoji 2 minutes pa. Na when ansem we ba ya o kan say wie ye pe. Ene Dr. Baumia so chitafo so aso nsem mu say Dr. Brian Champon say you ade baba no amanyo se munyimu ene wode ba ene wo ye we free ha na ba ye no ena team Brian Champon wo mo so ede nkrata ade aba so one eni aye boy yi wo se so obi ante ya wo metie sompa say ya bone no se ne yetie pepepe na wo se wono mo ahunu se amanfo ahyase atwitwa bi si ani ene wo mo keka bomu okotwa ba ko free kwana no watwa bibia free kwana ha no wa be ka bom no wa be join
entu ho abaka se no anenso original na Sompa FM fo abosisi ya no na ne awomo ahunu ye ne nam social media ya amanfo edi Dr. Brian Champon atam no eno ena wamo so de ho anu ye ede abase ma wo bia twist Dr. Brian Champon na asem a wokan ye no sansa na asem wokan ye no eye harmless aha wahunu eno nti se wobi ede ne ho saa ekeka sansensem no ede to Brian Champon so na se onipa ne nimu a ye mpanifo se atia bisa eno ne agro no na wamo kan de atia se Dr. Brian Champon ne yonko pa ene Dr. Mahmoud Bawumia ena nya de so obeka asem bia de agu ne ho fi sanse Dr. Bawumia de wobi antimi ngu ne ho fi ena asem a Dr. Brian Champon kan no enya asem we cheche ebo man ena nya asem a egu ne ho fi ena nya asem so de ntetimu ba sanse Brian Champon ne campaign a wo ye nyina no eye ne a ede nkabom ebeba awonyoko num na de tumi abramonyoko no enu nti so obi gina nchen na se wo kase wono Dr. Brian Champon ede amanyosemu ntetimu eba NPP mu a na se nipa kro no wonim ye woka we nyina yi no kasamafo ede ma Brian Champon campaign yera pious enam hagede ni ono na ne nsa ehase a wo chese no kre wo bibia wo pensem a Dr. Brian Champon kan ne ho nchiremu bia no wamra wono ne ho na wamaji nchiremu na nsem wo kan no de enye nsem a ebo man kura efutuo akwa ade amagana de hye nyina enkankan wanum a wamode wom ho ehyemu ewa amanyosemu na Bishop David Harrison amwaten we leader and rector at the CRIO Bible College ena wakasai wase ebra asuse omagana adehye ye wo mayim yebema ye kon ado Kristosom yebema ye kon ado Nyankopon enkankan amanyofo wase se amanyofo no se modemo ho fole awurade sa na se ye som no nokware mu a wase Nyankopon se de ote no ne nsa eso waji obi a afei se woni ne ntam ekwan nwa na se woni ni dinkita ho bre ne bra no na okasa na wotse ne na woya na pede a wase bibi besi wa kwamu a Nyankopon wo nyanhwe han o wodi kan dan na di ama wo hu asa de wei ena eba besie bi kura wo sode anopa wo ko onwuma so no wo behu ani se bia na wo ti ni bi awa wasum se ena ntuka ena enko ena fada wo se ekwan bia so Nyankopon befa so a wo besi ade bia eya de boni a eba ba besi wo abra bom no kwan no wo befa so asi enti ne sebre ne bra no na manyofo no mo ban Kristo na mo sum ni yie na mo ni dinkita ho yie mo fa na sofo so ene ni dinkita ho a eno no bibi besi pe Nyankopon no obeda na di wade sansem nyina etudwa wabra Ghana man panini His Excellency Yewra John Dramani Mahama wanu mo channel sesese no asofo a wanum nya di ye ni nyina wo bia mfantena okokoam enfa nyina wa so demo enfa metu social media no so emeye se mi pefem na mom wo bibi sefo opani bi ho efa akoda bi ho owura Elvis afri yankra ne office ho ehwa na wasa wode kɔ sɛde ɛbɛyɛ wɔn betumi aboa na bibia wanum bɛyɛ ho no wɔn ayɛ ho yei ana Bishop David Harrison amwaten ɛde afutu sɛmi ɛkwa mamanyofo omo pi abonten nie sɛ moyɛ nnuafo moyɛ busuafo ensatia enya peda ebi hye asie omo konkan ebi nso de ɛbɛyɛ bibia wɔ hɔ mo mi nso so yemu asofo nso so mo mu nso onua bi kɔ fam a hyɛne den boa no modem bo bi betumi ya boa ne bia ye boa no nso onua bi ye mfo so a konanim ɛbasa mo nyina makacho mo nyina mekɔ so wobɛte na onua we yɛ kɛse nso yɛ kɛse ɛfɛ na bɛsɛ wo yɛ saa spotlights saa drum bedroom mindset nkoa number 1 nkoa number 2 ne ɛmboa man bi ɛmboa kɛse sɛ kɛse so mekɔ so a mama yɛ mboa bɔ yɛ ho ɛnɛ wo nso fo bi cheka na wɔ chama media for sports for actors na no anga sɛ nua so for ɛna mfom no nyanga po hyira wa ma wo nya ka ana wadwen nya wo sɛ wobɛboa so fo bi so ama na so. Bishop David Harrison amwaten we leader and rector at the CRIO Bible College and odi afutuo yi akwa amanyofo yi yetoa ensem ne so na yewura mu ewo amanyosem mu we krampo de ye enhumasua ho nsem na yewura mu na Ghana Education Service na wono ede nkrata tententen ede aba ya wono kire se nyame ya adomo a 2025-2026 academic calendar no we for second cycle institution senior high schools no aba na aba yi single track for any transitional schools no wo mu nyina no wo mu first year student no wo mu ayekọ form 1 no nti so we BC foforo anaze bia afi na wo ko senior high school no a form 1 fo no
mo baby school 18th October ni on the aba no enti 18th October pepe no as a report as first year student now kwana bibia timi ya fine na wakira say we no one more sign the calendar no ho baabi kakra e de awurawura mu a wo ba Sompa 106.5 FM your Facebook page no a na Sarfo e de calendar no scroll no slide ne sa enti nyabotre wa ha ya confirm kakra 18th October to 20th October no eno ye reopening week for senior high school 1 and 27th to 29th October enso ye reopening week edma senior high school 3 mpacho tie o form 1 18th to 20th and say oko school and o form 3 nso a 27th to 29th and o say oko and one mo nso a wetimi eje beja ma o timi eje akwaye ya moniam kakra no ansa ne ye beja wo se we de ye friend no travel period ye je mu sa de ama wakọ no yansa ne ye ja se bia mid sem anase bibi sa no anase bia ye wie akọ school no kakra ye ja akodi buro nya aba ne abeto aso no eno no ye 20th to 22nd December hono de travel period and ye de ma wo nya kodi to aso kodi buro nya ne wie sa no a pepepe na yasan aba 4th January pepepe and ye Christmas break and ye 20th to 4th January no Christmas break and ye de ma na fe 5th to 7th January yasan bia school no for senior high school 2 tieniyo senior high school 2 one mo sa time no mo so mbeba na bibia ya fine na fe 5th to 7th for na no eno ye senior high school second year for na ba no na third year for no so bie esan beto aso bi onum na senior high school 2 SHS 2 for no de afi na no wo ba no de wo report to kro mo first time wo ba no enti bra form 1 for no form 3 for ba na form 3 form 2 for de wo fie form 2 for no be ba agese ye di bro nya wie ansa na ma ba beto aso na bibia atimi aye fine afi wo vacation omo be makwan a agese 14th to 17th May ho na akwama ne wo na emom 5th to 7th January no se yan hye so pa say SS3 for no ho sa time na mo ba school and Easter break nso beba mu a free 1st to 8th April 2026 ho and Easter break sa bre ne duru ho na se yekọ break ba ana se sa bre ne nru ho a yanka se yekọ Easter break entibe nkwaje exit bia nkọka se wo Easter break bia sanse sa bre no ye mie kwan se obi anko Easter break na we no pania one year director of schools and instruction division na esan here and also den sasha ase dem acting director general yera Prince Ajimandua wono na sasha ase ya wa kwapi bie de ama Ghana Education Service Council na afi director general kasankasa headquarters GES ho afi director general TVET wono so gene de na deputy director general wono so headquarters wo gene de na deputy director one omunyina wo bia wayekefo na CSSPS for na free senior high school secretariat wo munyina wo mo akopi wo mo a wo mo chese wo munyina hye ne nso sene ye be ya brene duru ho a wo betimi aye na kama na bibia nso etimi aye fine Ebusia ye wuramu awo ensam foforo mu ahya no so aye Sompa 106.5 FM Accra premtobra kase eni ade sum wo wigina ye demu live wo Facebook no so eni YouTube no na Facebook no aye Sompa 106.5 FM Accra share ho sisia na behwe wani so ade enya asam ketua se wani obi be se firi gadochi empanimfo yi akasa na we pani a wo kasa yi aye technical advisor edema Minister of Finance Ora Frederick Emisa wano na ye technical advisor no na wakasa na nsam kayemo no na busua wase wamo eba baimu a January 2025 afia NDC amanyo kono eba ya wanom ehye wamo adwuma se no wase wohwemu a Ghana ye kokko sector no ekapa edam wamo se aka no echen kurei eka no amene waman no wase mfie piini ana ka no aholo agu a sese no akwaya se gotamu a eyi apoto bibre awata so na chenchene na ye bawe gisa dia ya ne de ya de excavator na be wa free ho wase 32 billion Ghana cedis ka ana da hoyi na wase be se mfinhia be se aduasani ana na Ghana kwa mansan nyina adwaso wa mu di kokoko wa mu kwaje besia syndicated loans no no mu di abetoto kokoko no wase nansan be se mfie kakra ni wa mu ntumi nkọ
esan se de wasa wan mutimi mitie no wa mu de omatimi atwam kura ho ama de wasa kwa ne de wa mutimi nkɔ biewu na wohwemu a ekata 32 billion Ghana cedis ye da hɔ yi eno na ka ho ma sector no entumi nyini na wasa wa mutu akuafo kɔkɔ ne buanu kura na asa de ehurihuri fanfan kakra nkra yi wa mutimi ntum yiye no wanum se ka ne de ɛda hɔ owura Frederick amisansem ni. We took over a cocoa industry which was debt-ridden. A cocoa industry with its regulator in debt of over 32 billion Ghana cedis. We also were, in essence, what that means is that the regulator itself was hampered in the delivery of its regulatory mandates. To the extent that we for about 30 years, we went to the international markets, syndicated market. But for the last couple of years, we were not able to because of the nature or the state of the regulator. What it meant was that we ceded the role local players were playing, especially the local ABCs were playing, to foreigners. Then we were not able to raise the funding to fund them. So currently, as we speak, it is foreigners or foreign entities which play a heavy role in the transportation or in the value chain of our cocoa. Technical advisor at the Minister of Finance. Ora Friday kamisanka eni etie yi. Na baby adu no ye kɔ na yakɔ akotie agudi ho nsɛm kakra esanse ene ye ne Sompa Invitational Cup no na ne yebu ne kom se egen na mene wo kasa ya first match no akɔ na wie ye kra ma second match no so kra hyasia ne sa aka kra na wo no so kra wo mo abu ne komu na fei eno achi no the last match no any final no enso ahyehyɛ so na bibia tumi aye fine na Sarfo kantanka ewo fie ha ye ma na kwaba Sarfo akwaba obi mejo so boko de o nyame adom selection kan mo am say ya ewia say ye kosunwane na oh yeah ye ko final no na ko Greece occasion at the final na ya me hwe ne ya show ya bitumi say ye beko na but ye nwa no mo sunwane ne pattern mo aba so wo mo bodwuma say ye football mu hooliganism e ho na wo pa ye bunu east ene ahafo region ho no na sana man wo pa ba tournament so far ye nti bia sentino yemo maba so ifiro chine konso no mpatamu fo nyina basketball kese pa yes ye de be mo ma comport mo pa etima ye kama ntino na so far how far bibia kwaso kama ene na ye bo last game no nti ye hwe so far first game no eguso ekoso ya second half no master to mabo be 20 minutes second game and first game no mobo no and then 2 matches per and no mobo 3 games and first one started 11 but next second started 11 no but one or two things been to the delay kakra so mo guso mo second half no by nyanya the time me free papa no na go enya mai nti ye hwese bia nkona wiye no na go abana te said musam na ntawusuafo eda wudi musam na etwa kaseba no so enso de ma na me no kaseba no se Sompa Invitational Tournament no eno so agusu a ekoso osunyan Coronation Park na musam no yeri ka kanodo na enso eda chenemu mame mbubo so fama na fe yenwena bia so ntimi kama start efiada no na mpacho efiada no games no sei na esi ekokwe na je se womana for Mighty Royals Wamani Kawala Football Club and they started Kawala Shoma Kabakwa wamana for Mighty Royals so team ante no achi no brekum Chelsea and young apostles so no side game no eba so don ku pepepe eno so akwa na wie no obi antima afa ball anto yon ko atena game number 3 e was day 1 no na say Jonah Stars Oja Boys and Bechem United the pride of Afo the Hunters and so and bona dwele ne ba na wie na say Bechem ashe Jonah Stars akamensa amoma team ba ko enwa game 2 say ene sikwaye Jonah Stars eche womana for Mighty Royals so mo no mo ben womana for womfie na je se doma ensusun na se Jonah Stars eche ba ko womana for Mighty Royals ensu entima at game 2 no say ene si ekokwe na je se Kawala Football Club eche 2 ama young apostles entima at na last game no na je se eno eye game of the day na brekum Chelsea ene Bechem United Hunters and about join ne kwa na wie no na Bechem United ashamiensa ama brekum Chelsea enso etima at ekanu ba ko nti eno after game 2 no say na table no enso esa akwakoye Bechem United already can 6 points plus of 4 goals as one wa 6 goals and ya 2 at the time after 2 games no Bechem United already can 6 points plus of 4 goals. To my friend say Kawala Football Club etosumenu or 6 points plus of 3 goals
one also 2 games 100% record wahye ni nyina ye fa ball Antonio Natena enso no Edona Sasa toso miensa over 3 points minus of 1 and 9 young apostles or 1 points minus 1 and to hasen say your corrections one menye 2 about 2 games we lose baako no draw baako enti young apostles toso maako and now 1 points minus of 2 goals or honum brekum Chelsea toso enum one so 1 points minus of 2 goals. And now one for mighty Royals, yes, Coach Otega and Coach Job on the team now. Almost so as yes, CBO group no so 0 points minus of 2 goals and so on. I'm not gonna say game and so Eguswa Ekosu, one for mighty Royals and young apostles, me about to be on for ball. Antonio Quatina, about don't we say Kenya, not just say Becham United, any Kawala Football Club, so I came no. Ano be din papa say dra between for the tournament so na so say Kaola sha almost so the between sha waji edesi na so ntia bodon ko pepepa Kaola Football Club any Bechem United the Hunters the proud of our phone and so na bobo na anwumra brekum Chelsea any Adriana Stars oja boys no and so at the ayantam so ntina na say Sompa invitational tournament no na to say na grand finale no and then bana we and so sunya coronation paname pato the chance get fee no 20 Ghana cedis and no crampo no mnanti ha ye abun fi shadu nwotwe ko no na me na ahemeka to say empima hanu ha titiscan empim ahanu 20 Ghana cedis na mo ye ma enum ofra na se wonya fi shadu nwotwe a free interest say sunya ne mpata mu fia pre eno akiri wo manafo wo mfie doma Chiramasu ne patam nyina akia krom tanoso abisim ene sunya ne krom nyina atwa ho ahia no momfa mo ne nchiremu enso sunya coronation park na mo konkobo na Sompa invitational tournament no esan se adwene mo ho ne adwene clubs nso wunti no na enna bibia so no entimi enye kama kwanti obi se bibia no ho no dia ho yemfansi na mo no kase de young apostles ene wo mana for Manchester game se guso ekoso na se obi amfa ball Antonio ko atina ebodo anko kan so a na odi wani akire mu na say game no dia me say be papa say Bechem United 6 points plus 4 goals Kaola Football Club 6 points plus 3 goals on top of points in pepe na mo goal difference no Bechem 6 and Kaola 3 and Bechem ya 2 goals etia no Kaola so yemfa ball Antonio ko atente na ebodo anko say game no game of the day ayes agam no tebodon ko pepepa me pato fo ni kiremu enso sunya coronation pa ne ko bo akwa me pato se mo si akomportem ho no mo komportem mo kama fa na Sompa invitational tournament se be ya afefo fro yes organizer be sa ye na bia so eti me kama na anwumre do stars ozi game of the day ni ye hwan ne hwan Kaola Football Club ne Bechem United Karela ne Bechem United yeah se Karela wo mama league table na Karela 6 points. 6 points, yes. And Bechem was 6 points. 6 points. No one dey tell say. Bechem has 6 goals. And he has 2 etiano. And Karela has 3 goals. Only the ball on the net. Tournament in only team are born on the net. That's all unbeaten. The first game we need 1-0. And the second one we need 2-0. And Bechem so ball 3-1 back could be. And then no, was Adriana Stars 3-1. First game. And then no Brekum Chelsea 3-1. And I was on board draw behind the Beko. Some board draw, the attorney said, we only had to where it goes. And then Bechem Ebony 7 points plus 4. Plus 4 goals. Now Kaola and Sonia 7 points plus 3. Okay. And so on. Let's say, I Bechem United. And sweet mark. Let's say, Kaola and Yad the ball to Bechem Martin say, Kukro. I bet it is so better. It's young so. Na onemizi star abuna bado ade pa kofi na monfa de aka no ento so Sompa 106.5 eni affiliate ni na yetifo abusia Sarfo kantanka na yetene kan Sarfo yeda se bebre nti eno so honsem kakra eno no wanya abai so de na waba na wa join ni live no na bibia so atimi aye fine enso ewo eho enomo na hyane nso ma me se secure sanitary pad adawroma on se me kan secure asem a ya na me wa akukuduro sansa ha yetie ye ne ma na wa ha ye nuanom ma ye wofa asefo ye namfonom ye yerenom ye maamenom wonom bosome so saa na woni bu wo nsa ya ye secure no a ye pese omo ema ye ne ye so secured eno nti bomoden na pe secure sanitary pad ni bito na etimi aboa oba o ma ye no mu eno no moja so fini nyina ya enka wata ade mu no
na yɛsan so aboa ama pearl cotton na yɛde afa mfimfini yɛ sɛ adwuma no na minti no yɛde ahyɛ mfimfini no ɛno nso yɛ akoso akuma no ho adwuma kama paa nti ɛtoto ne no ano ɛyɛ ɛyi ɛno amu ne kita akasha ekita deɛ bɛn etwitwi hɔ yɛ cleaning exercise ne nyinaa ɛwɔ ɛma na hemfie hɔ na bibia atumi ayɛ fine ɛnyɛ na ɛwɔ shops ahodoɔ nyinaa mu ehyɛmu dodoɔ maako 12 enti pebitɔ Alpha and Omega no. Uwe kumase ene ne nkwado afo ne chem ewo mama excellent cosmetics ewo dum PZ. Gi number si na friend 0243 862158 0243 862158 na fe one no abo enkomo sanso ena ye kan nyina ina se ekomo de nso no anse o nhyada nhunu ba bia ode aduane ne fa sanse wankasa mu no aduane no wanum nhyada anya ode papa bia asa na ohia time herbal mixture o malaria na aba eno ntia mu wanum ato time herbal mixture o honam na ye oya ama se wontimi kura nsore nko onyuma so time herbal mixture mempese ye beyi wadi kopa time herbal mixture to na bibia enko ye emfama time HH mixture eno ne capsules no eno nso ye adu papa na eno no oba na ba ma o ma na o mema yenum no timi sansan bia begugugu ho eya anonum bi na emwa o ojunso mu wote ya wo akire mepa cho eya anonum bi na emwa o e boost immune system na fe bonus e wakire no ba na be ma wo nonom no asanso abo vitality me kan sa no ya na timi se koye pa pebito na emwa o na ompama gudi enso empeja o pa pharmacy ni herbal shops nyina wo benya biato o pedodo atu aton a KNG herbal owo ebija amrum eya no agene numbers no 0244 417-669 0244-417-669 na fe one no abo enkomo Sompa invitational tournament no na ya na yewie no nti bi afe na otemenka ewo sunya 98.9 na mesrawo wonko ya bomoden ko park no so sesi a coronation park wo ehwa a na dwumadie no ekoso kakra na ya wie first match no na second match no to aso na fe the final no enso e de agbogbo so na bia so timi ya fine eye Sompa 98.9 ye wosunyane ena wono mu dwumadie we nyina no wo mudi ho chiame na ye nyina nso ye gye won aba na bibia nso atimi aye fine bema wo ba akwada obi atimi ko bi bema otua 20 na waso ire na obansa na de o mawura mu free na bibia nso atimi aye fine hyane nso na aka ho bi na bibia nso entimi ko yie emfa ema aha ena bra mi ekwan ema ye de enen nso premto bra kase ya ye saso so no ye de nyina asie nsem ade beso mu awiai no na paso bi ene se Openia wano oya vice chairman wa ndisi amanyoko mu Watermale Central Ora Halid wasi wa bra wakofa farm so no ade akye ya sanka ba election no wakwa gina mu bie no na ade akye ye mpanifo ne na kasenti wasi wa anya nkobio Dr. Brian Champon aka nsem bi na waka ya no wasi amanfo agina no asi bone eno nti ba ye ne nso ne campaign team abeyi ano se nsem wa waka no eye sa pepe na emom nyase wode ntetimu na ba amonyuko no Ora Frederick Misanso aye technical advisor at the finance ministry no wakasa kirem sa wa mo ba ye no Koko sector no dem 32 billion Ghana cedis into omo tete womo Ghana Education Service at the new timetable at the aba ama senior high school for no na wo kire say nyame adom a October ya ebe ye womo bie school Ebusuansem pi ka yenim ho ene esi adwa yede so mu free Sompa 106.5 FM Makraso emergency hu sakirame na wasante mantamu de didi suyi Asante mantamu ni ya Sompa ya Joshua ya headquarters no Aya 93.1 enu wekumase ayiko 100.9 wonu nso wekumase Adam for Power Radio ewo France wonu ma hinkro Paris nu mu ho enu nti Sompa invitational cup no na Macron mu nyina ehwe bi kama ena afei Sompa 101.1 ewo takwa 103.3 watakra de 106.1 enso ewo tachimai 98.9 enu yesunya Sompa no ena Sompa 90.7 won Kranza 101.3 enso ye Sompa doma ena Kingdom 106.1 FM enu wo mankasi mfimfi mantem ne nkwado eya akọ Play Store ana App Store na ko download Sompa online app no na hwe yen tie yen e wo ho na bibia nso entimi enya fine udi code na so Sompa FM ye gina mo brika Facebook live enu nso ye Sompa 106.5 FM na fe YouTube no ye Sompa FM live ensem ni nyina sangu www.sompaonline.com o messages kakra wo de ba ye e wo Facebook Hajia special local food adawromenti aduane papa nyina fie na ya po asodi bakwa Hajia ho akodidi emutuo special fufuo special banku kokonte ni nyina ebi wo ho bia na wontimi nkonso afre numbers 0246 359921 0246 359921 na fi wonfo aduane mere osisi a obakwa nso a owo hacho atomic kwan so na transition chen ho ehwo a enu obutu Comensa pillar 2 wase I am watching you live from Akwasi ho
wafiri nkɔkɔ akodu akwasi ho wɔhwɛ yɛ live ɛwɔ hɔ na nokorɛ adwuma no a yɛyɛ ne deɛ ɛyɛ adwuma so paa na obiara nso tie ɛbɔ yaba so ɛwɔ akwasi ho ɛno nso ɛnsɛm no nana akura mu aboaten ɛde firi Ablekuma Central wɔn nso say very special birthday ɛnkɔma Agnes Kɔkɔ inside Kasua Block Factory ɔsi do have a blissful day ɛnkyɛ akɛseɛ no wɔn nso de ma wɔ hɔ na biribiara nso atumi ayɛ fine Master Planner Junior de firi Kintampo wɔ say Ghanaians ebefi nana danko akufo paa ne nyuma titiri paa ne enwuma suamu no wose ho de wo bone ho mode ne papa na ban yo ba ye de ho wo monyo won kase enkoyie kura we die emfa ne de ya wode aba ewo aha enso eno no engineer Shama aba ose ode nyabotre we wosa ode ba no ayi na enrada ma me ye firi mo asan de aba bio nyabotre why ode ne ya no to da na no ode ndodo at the second Jesuni Femi one also the aba or say well done say thank you so much na so am money adwuma na de ya ode ba ye eno no obrempon na kwaku ampoma mene abena bedu adepa kofi yen ene ebe bese ensem no ede ema wo ye sorry so na dwumadi aka nyina so ato ase metifo nyina moniti a